King karakala kwentong darala-dareng makatwa, makasadya na lakayareting maging tour guides, king sarili dang syudad. May kisan metong lareng at lumpulong senior citizens, iba't King Angeles City, king peka mumunang community tour guiding program king Central Luzon. Apeni muna ning National Commission of Senior Citizens, Department of Tourism at Angeles City Local Government kapamilataning City Tourism Office. Gawa yung programa king Angeles City Library bilang training kareng senior citizens bang maging community tour guides at kareng kilalang lugar king syudad. Kapag nasaning programa, ingadi ng laray senior citizens sa pamikatago na manatiling aktibo king komunidad kabang apapasa ing karelang kebaluan at karanasan kareng tutuking generasyon. Agpang king LGU, party 18 ning balaw sa pamagpasikan king turismo at pamamye mas marakala pamikatago at oportunidad para king aktibong partisipasyon dareng mga twa lalam ning pamamuntukan ng Mayor Carmelo John Lazatin II. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutok, King Balen, Susuyo.